Imaš ti ogen mogoče? Nimam v redu so to. Te pustijo kaditi tole, a veš. Veš, ko je meni najbolj všeč pri vojski? V mojem skupinsko tuširanje, ja. Ne, ni to. Dobro, čeprav je fajn, da si ne raboš sam na mild hrbta. Ampak ne, to, da se ženske palijo na uniforme. Ja, ženske pa psi. Ja, se ne veš, čas je kaj boš. Ja, vsi psi. Veš, kjer pes se najbolj pali na uniformo? Kjer? Naš poveljnik, zastavnik, ko razumeš to. Pa to ne moreš verjeti. On je vojsko za zajtrk. Kaki pes, ne moreš niti normalno čika skaditi, ne da bi žal, kaj delate, kaj? Tako je kuda. Glupa, ne. Mirno! Na mestu vojno! Mirno! Na desno, ravnaj se! Mirno! Na mestu vojno! Prekini aplauz. Mirno. Na mjestu voljno. Mirno. Na mjestu voljno. Mirno. Nadesno ravnaj se. Mirno. Na mjestu voljno. Mirno. Koji je danas dan, Polić? Poles. Nije tačno. Danas je sreda. 25. maj. I ko se rodio na današnji dan, Polić? Poles. Nije tačno! Na današnji dan se rodio našega naroda sin. Tomaž Domicil. Kdo je to? Tomaž... Mirno! Šta ti, Valis, nešto lupaš, a Valis? Valić. To je, on danas se rodio Tito. A nije on oče naroda? Ne, on nije, on je i oče, i sin, i mati, i sestra, brat, i on je cijela rodbina naroda. Faktično. A vi dva ste neka zajebanta, vidim ja, a? Vi dva boste meni sigurno enkrat kakšne show programe furala, a? Veseljaka. Tiho, mirno! Hajmo sklece. Ti, 5 sklecov, hitro. Pa nisam, jesam... 10! Pa sam ko sam... 15! Pa kaj niste tako rekao? 16. Hajmo. Ti, kaj gledaš ti? A? Kaj me gledaš? Ne vas... Hajde ti sklece, hajde. A na eni roki ali na obi? No. Kva naj tale busanc tlele pršu, razumeš, v Ljubljano. Po mojem je slišal, da imamo pocen burek, pa rekel, to bo super. Ti je, a misliš, da je toliko pameten, da ve, kdo je Prešeren? Ne sam da ve, on sigurno pozna celu njegovu rodbinu, a ve? Ajde, dosta. 15 se je bilo, 16. Mirno, na mjestu voljno. Vi dva sta, ne da sta slaba vojaka, vi dva sta sramota za celo našo kasarno Franc Rozman stane in za cel bataljonček. Ne, gospod tovariš, zastavnik Đurić, mi da sva sam hotela reči, da ste zelo izobražen človek. Seveda, mislim, če ne bi bil izobražen, ne bi imel te čine takšne. Aha, to pa res. Potem pa, sigurno veste, kdo je France Prešeren? Vem. Ja. Pesnik. A mater? Mater ni, mater je domaćica bila. On je napisao Vrba. O, Vrba! Srećna, mala, topla, draga, simpatična, malena vas, domaćak je hiša mojega očeta stoji, upam da me ne bo slučajno kakšna goljufiva kača okol prinesla, pa tak je pa to. Ja. Bravo. Vi ste pravi poeta, znate še kakšno od Prešerna? Znam. Soča. Brhka si, mater si brhka. Joj! Gospod tovariš, zastavnik Žuro, kak ste dobro to interpretirali? To je bio haiku je ti maiku. Ajmo, tank.
Pa zakaj Tank, tank ili Goli otok, birajte, kaj? A je to nudistična plaža na Krku? Neki podobnega je, ajmo, tank, hiter. Tank. Tank, ajde. Delamo, to je ta glavna. Postavi se za tank in tank. Čakaj malo. Kaj je zdaj? Zaštijem. Moj Polić, ajmo. Tank. I... Palim. Kreni. Kreni tank. Palba. Zadnja palba. Bum, 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 bum. Če se bo takole nadaljevalo, ne bo neč iz Jugoslavije.